Dimohon kepada kita semua untuk dapat berdiri sejenak untuk sama-sama kita membacakan salawat Nabi. Salawat akan dipimpin oleh Ustaz Muslim HTA. Kepada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang hadirin yang berbahagia, sama-sama kita menyampaikan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat lindungan daripada sekalian. Saya akan membacakan dan sama-sama kita mengulanginya kembali. Sallallahu alaihi wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallimna. Sallallahu alaihi wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu alaihi wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Ustaz Muslim yang telah memimpin salawat. Kami persilakan kepada seluruh undangan. Selamat datang Pak Ketua DPRK untuk dapat mengambil tempat hidangan yang sudah kita siapkan. Silakan duduk kembali. Dan bagi undangan yang belum terdapatnya hidang ataupun belum tahu di mana letaknya, boleh menanyakan kepada panitia. Ya, panitia di mana hidang Biro Isra Prof Aceh